Njengoba impelasonto yephasika seyivele isonzele, bemthetho sebeme ngemumo kulwa nebugebengu. Emaphoyisa eMpumalanga hola umkhankaso wokuqinisekisa ukuthi abantu baphephile emigwaqweni lemikhulu iN4 kanye neN11. At the moment, it can be a stop and search, it can be a roadblock itself. We are actually busy here making sure that we check for the vehicles. Are they having registration numbers on? Lo mkhankaso wetekuphepha kule mpelasonto yephasika utawuphinda ugcile kakhulu kubashayeli labangalandzeli imithetho yemigwaqo. So amachinga ke sinawo ukuthi abantu bakithi baphephe sizobeke sithecithisa sithumele bonke abantu amaphoyisa angakithi endleleni esicabanga ukuthi ziyinkinga njengoba wazi ukuthi ke la eMpumalanga siya experience noma siya esibone abantu bakithi bashona ngezingozi zeimoto. Injongo lenkulu lesibukane nayo ukuthi ebahlali letivakashi tethu la eMpumalanga tifike lathi siphephile. Bakhona lesibathola labashona eBomozambique, labaqhamuka eBoswatini basuka naseMozambique badlula khona la eMpumalanga baya ku-province yaseLimpopo kakhulu. Utawukhumbula ukuthi iphasika lena iZCC iyahlanga bahlanganyela khona bakhonda khona bakhuleke. Tinhlangano letibuke tindzaba temtsetfo setikhuphule isibalo sebantu labatawusebenta kulama holiday ephasika. Kanti-ke kutawubukwa kakhulu imingcele lefaka ekhatsi libombo kanye ne-Oshuk kuphindze-ke kubukwe nemigwaqo lemikhulu lefana ne-N4. Etindzabeni tethu ku-Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eMbombela eMpumalanga.